Pak. Oras mahuba ina siya agadu kuria GKPS Jambi ibagas malas nyuhur hanami manisi na siyam jangan padaskon selamat ulang tahun kubali na siyam ibagas pasari horon ni Tuhan panramotion ni Tuhan pas-pasu ni Tuhan na dok ijal na siyam tasubani panorama say lang bin gokma malas nyuhur na siyam ibagas nama mestahon ulang tahun na pa 40 sadahon di GKPS Jambi. Saya lambil pasu-pasu Tuhan mana siang. Ase pun kantor sinuli GKPS anami padaskon selamat ulang tahun bulan Indonesia. Tuhan tamatong-tong nama kasomani janah nama masuk-masuk na siang agalu. Paras.